Babir mandekat alaki hita ikutin anbi lasi mapaluli nekaf nanete kanal YouTube YKB GKI uap meto ay malakit at onen amo isneno am hake mokay henati haimimet anbi holumim hosalit alekot sin amin. Babir mandekat alaki nu aneno inakan mimet ambinuina alekot wahyu nu ela boy samnu talante ela bonubam seo ay malakit yustake ela bonubam nim mesa le anbiki himpanat lekleko talante aukwenok afani aum. Babir mandekat alaki munitak nino anbikles hetanawatani natuineno anan inlomin kan muifa kuasat bian lehento pukit neulalan honis somak alas manak nino ines antana hitinek hetahin sulap nino inesan inabeak hitnek lomit hetanawa neno anan inlomin mesmuni anmu tuaf lenem mana olep kit sinikinwe na feu lekan matomfa nok sulat aknino inesan lasi onlei anbol anbikon pergamus matia tiera tuaf lei karena kain fatoslani le anao maantoko na bua anbitolas anbi alekanan uimleu sinao manaluli na bes neo alekanan leu mahuma usif Yesus nanete mafefa na Yohanes na beak manamnaubat toslani abit pergamus matia tira henate sinamep anbi alekanan noina alekot lesinena laljen na ko usif Yesus in haefin maan pao manhat usif Yesus talante in an koenon an faninen baybenu manekat alaki noina alekot an fekit beif henati tanawa hitmonik natuin heta usif Yesus manis na konanem sa antana hitenap heta tenap lasi leneki halan maomina newit au bian tafnekan nuina usif Yesus an fekit hatanis manakain kit na kawalekanan lasi amliut amin at onen amo isneno am tanah himonim miki hoan naknino henati haimipini hinef hemitenap alekanan lasi alekot onle homlo mimani amin. Babin manekat alaki nekam niken hem like subscribe mambatin nuani new hi ambian sin natuin lasinane hitok tabeno lasik nino anbi papinan dai. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.